Ya mashi Mercedes Panamá kay hambi wasi ukumanda hambidos mama nyami kaypi ñukanchiwa kan nacho shinaka rimarigripanchi tuyu nanaymanta alishamushka kapay mashi Mercedes kay pachapi estawangarin rimarishpa riksichishpa katinajungapa alichishiguta charipi. Pase masigo, masi Carmelita, sinazata alichishiguta charipangi tukuylla maypi radio ilumanta uyakuna alichishta charipaychinishpa saludapane diferentes lugares kunapi, comunidad kunapi, sinallata panikinra ayllupta saludashpa kachamupani, sinallata kachapani Otavalokupi, Sarita Perugachi, Dios bendice a Pacho, y alichishiguta charipachu nishpami kachapani, y sinallata chaypi gulpi ukuna uyashka ukuna, atento oyas pakapachun maypilla radiota oyakunaka y sinallata ñukanchik chaki tullunanaymanta parlagripani na estalla tan o sea ukuman pasashka nanaykunapi wakinkunaka cierto kapan nanaykunapi ka hambi ukuna tiyaupita na atinaymanta wakinpika ninanta pasachun shuyapan chay ukunamantami chay ukunata villachigripanni ñukanchik kay chaki uku talunda rupashpa raurashpa nanan hawakunkurikaman chayan ñukanchik washa cinturasman chayan chay ukunakamanmi villachigrijupani nachu maypilla uyakunaka wasi ukunapillata hambi ukunataka ruranalla kapan porque ñukanchik punta kawsaykunapika chakilla puritimbukuna lluchu chakiku puritimbukunapi ña mayorlla mamakuna llakilla chakikunata nanachishpa chaki angukunata tandanajushpa kasilla puritana ushan nachu chakikunata nanachishpa chaki ukutami rupan chakitami kalambran sendurastami nanan senduraswanmi na usharinchik nishpapash paykuna sufripan. Entonces shina kasukukunamantami wakin mamakuna, wakin churikuna, wakin ushikunaka ñuka mamita chakikuta nanachishpa nawshakpi imawan hambita nawshanchichu nishpa wakinpika purikuta nawshaktayman apamupan mashtimi ñukanchik hambi wasiguma. Entonces chayka wakinka kuti shamuyta ushan purin, wakinka kuti napuri ushapan, entonces difícil kapan apamunkapa nachu chaymantami ñuka pensariparkani nirkani mejor kunan kay semanaka sobre chaki nanaymanta parlagrisha y chay hambikukuna resultado takushkami kan wakin personakunaka ña pasashka kaymanta chari o no sé imasha pero chaykunataka hambishpa rikupachun mana estalla acha hambi pachaka kapanchu nachu facilla ruranalla kapan nachu chay yakukunata yanushpa ima armanaka muy fácil kapan. Ñukamanta kaykuta negripani kay mashtimi como receta kuindataka alipacha uyana kapan nachu mayupi uyakuna chakita shina chaki uku talunda rupashpa raurashpa nanashpa hawakunkuriman shina chirishpa nanajupika kanchipa hampika tiyan mashtimi primerito yanuna kan kay sauce arrayan shinallata romero chay kinsata yanushpa yakukuta o sea na timbuchina kan claro yakuka timbujuna kan pero plantataka infusión bi rurana kapan. Entonces infusión bi rurashpa ña chaywan de mashtimi chayta yakukuta shina ashaguta chaki rupa na ashta wandarikukutami ukuman chakita satina kapan nachu satishpa yachachishpa rinakan imashpami kachita nachu rachun mandapani porque kachika ñukanchik tullu ukuman yaykushpaka chay mashtimi huesito de azúcar nin chay uku ñutu tullukuta deslita ushapancha kachi chay ashtawan mikun chaymanta kachikutaka na utilizanichu ñuka utilizapani es mashtimi bicarbonatota. Entonces ishkay cuchara bicarbonatukuta churana chay yaku timbushkakupi o sea yaku taña fangawkunata golpi churashpa chay romero chay sauce arrayan chay ukunata churashpa ña mayllana kapan chakita shina uku chakimanta bichayman shinashpa ña kuti katipi shamujun ña kuti shinallata chay yakukupillata ña shuktaka mayllana kapan chaypi ña kuti churana kapan fili nishpa rimapanchik anguyuyu nipanchik chaypi kuti churana kapan hanayuyu
hana yuyuta churashpa chay hana yuyuka fresco kaymanta kayshukunawan ña frescowan primerito kunan mayashkataka ña frescowan ñakuti chawrunchik chay frescowan chawrushkapipash lo mismo chaypi churanakapan shinallita 2 cucharaditas de bicarbonato chaywan mayllashpa hipaman ñakutin aceite de girasol o aceite de coco chaywan kungurimanta hawasinduras manda pacha urayman ruranakapan masajita shina urayman hakushpa katishpa shinashpa ña chaypa hipamanga chay aceite de girasolta o aceite de olivo o aceite de coco chay aceite de coco ta rurankapaka ñakuti chaypika churanakapan cucharadita de canela molida chaypi churanakapan ñakuti tigradillo kunguna hakungapa chay uta shinallata aceitigupi churashpa ensalada aceitita kunuchishpa chaypimi desliinakapan nachu como aceitita chaypi churashpaka si es posible kari chishillata chaytaka preparashpa sakinakan kaya tutamanta hakungapa entonces chay aceitita rurashkawan ña sindurasmanta urayman hakushpa golpiguta ña hakushpaka uray chakikaman llushikta hakuna shinashka hipaman ñakutin ña hakunakapan ñakutin kay wakinga alpaquinoa nin wakinga ñakutin parda nishpa rimapan wakinga kuti ayaquiñoa nin chayta tsiniwan hapishpa ñakutin shinallata ña shuk punlla shuk ishkay punllata yalishka hipamanga ñakutin urayman hakuna ninanta shina hakushpa ña shuk ishkay lulun da hapina chay atalpa lulun camputa o sea ñukanchik runa atalpa lulunkuta chayta hapishpami claraguta llukchishpa chaytaka espumaguta batina chay espuma batishkaguta churanakapan hoja de granadillaswan y alisowan yanaliso yoraliso chay kimsa fangawanmi watashpa pakarinakan mientras ñuka kungurita chay alisowan watani chay mashti hoja de granadillaswan watani o mingaritapash chay mingari fangaguwanpish watani shinashpa ña chaykunawan watajushpaka uku chaki tablapaka ñakuti sabilaguta hapina sabilaguta hapishpaka pastina chawpigupi o sea shu chay sabila suni fangagumantaka ishkaygu llukshin ishkay uchillalla kashpaka ishkay llukshin hatun kashpaka 15 llukshin de acuerdo chaki tablagupi midishpa fitina kapan chayta fitishpa llukchina karagutaka ña tapallaguta ishkandi lado manllata kuti chay chawpipi mikunagu yuragu tiyan chaytaka lado yachin shuk tastagupi hapinakan chayta chay karagutami kunuchina kan chay karaguta kunuchinkapaka imashami ruranakapan zambu fangata hapina zambu fangaguta hapishpa chay zambu fangagupimi chukllu tantagutashna pillushpa kusana kapan chay kusashka kunullagutami chishka watarishpa pakarina chakipi chaki kashkapi chukllu tantatashna hawamanta uku tablumanta y shinallata kay lado chakita ishkandi lado chakiguta watashpa pakarina y chaykuna kapan desinflamaciones ta rurashpa chaykuna wasipillata hambirinawukunaka tiyapan ama ñukanchik kay chakikunata calambrashpa ima cinturaskunakama richu taytawukunapaka kapan kuti ñukanchik warmi mamawukunapapash chayllata hambikan hakurinkapa y ñakuti ñukanchik warmi mamawukunaka kay cinturasmanta urayman nanachishpa kay chakiukunata rupashpa shaykurishpa nanan nishpa paykuna nin es por el útero ñukanchik madrigumantapash kapan nachu entonces chayguta villachipani ñukamantaka maygupisha uyagukunaka atento uyashpa kay villaygutaka hapishpa ali kapan nachu y nakashpaka kimirimunaka chaskipashun kayachita alichishi mashigu mashi Carmelita mashigu maymantata kayajupanki ima tapuykuchapanchu shuk tapuykuwan kay iluman centromanta kayachikupani ari ashashinchillaku rimapay mira tiyaguta tapunkapakapani tal vez nachu yachapanki imata ali kapan espolón calcaño nin chaypa talumbi espolón calcaño uya parkanki ya ari ña shinaka ñakutichishpaka agripan nachu paypa ña doctor pama rishka kashpaka doctor papi
ña chiquiarijushka kashpaka villashkangami en qué grado takan chay. Ima gradopi. Ña yachangami ima gradopi kakta. Entonces ñuka mandaka hambita directamente mandangapaka o sea ña yachana kan ima gradopi kakta. Porque si mientras na doctor papi chayashka kashpaka hay como ñuka pa receta kachanga fácil. Pero ña yachanga doctor que en qué grado está chaynana ima grado pita ña penetrarishka kan uku tulluman. Entonces chay tullugupi mi kan kaywasha ñukanchik kay talunguta sarunchi chaypi mi como shu imashanishpaka shu espuelas cuenta harkan shina shu kashashna tuksin. Entonces chaytaka ñuka gupika rurapashkani es lutuwan ratapashkani lutu yurawan lutu yurata yaku timbujupi churashpa y shinashpa saucita pash uja kashkaguta llukchishpa chayguta timbuchishpa chaytami kuti churashkani chaypimi shamujun kay mashtimi sacha cibullin semberbe wawan chapushpa watana kan uku chakipi ambo pangata churashpa imapami kan chay kapan es chayta desinflamashpa ama tullu ukumarichun sino hawaman aysamuchu chay nanayta Tullu chupiñan chayka. chaypi chay espuelas nishkaka imashanachu ñukanchik chakipi nachu kallu tiyarin ya shinami ukuman tiyarin aychallata shina bula como mitza cuenda shinama ukuma tiyarin chaytamari o sea chaytama ña doctorkunaka allashpa llukchin yarin operanchik chayta pero na garantizado chkan chayka alli tukunkapaka chayka operashpaka kidan porque maymanta kidan na lluksi ushan wakin garashtawan peorman tigra chaypa randika tratamiento de natural chayrapash calmashpa rin Kutin ima grado kamanta kayta ushan y ima shina ima grado kamanta kuti hambitapish usharin. Ñukanchipi hampinkapaka chayta nijuni porque ña ukuman washakushka ña tulluman chayakushpaka ña de una vez mananahunka rupashpa hasta tuksishpa hasta rupashpa shu imapish alfabechaman satikshami nanachijunka ya chay nanachikushpaka ña ukupikan chayka ñukanchika chaytaka solamente kayta ushanchik imashanishpaka nara tullu ukumanpacha nara chayanga chay nara tulluman chayashkagutami aysayta ushanchik o sea ama tulluman chayashpa mejor chaygupilla quedashpa payka yakuyarishpa con el tiempo yakuyarishpa richu chaytami rurachin chay plantagukuna Chayka na llukchikllapita yakuyangallachu chayka. na llukchikllapitami payka rinka o sea payka tukurishpa rinka pero siempre tratamiento katina kan tratamiento akapa pero por si acaso rurayta ushan paykuna porque ña nishkankami doctor ña chay ukuman ashtawan kan nishpa villarianga porque ña doctorkunapaka nachu está en proceso de ña tulluman chayankapa nin chay tulluman chayankapa shu ashallama nishpaka shu 10 centímetros o 1 centímetros pash falta kanga shinakunapi kanga nachu entonces chaykunapika upikuti doctor ña chaypika ña indicinkunata churashkanga ña paschaykunayman karashkanga ñakuti doctor pastillata karakhupi doctor ñakuti indicinta churashkata ñukanchik hampikunata churanchik na ushanchik ñukanchik porque imashpa intoxicayta ushanchik chaymanta kutin nara doctor imatapi rurashkakapika kutin ña doctorta ña nakahupi sakijushka kashpaka ñakuti rinalla kan chayka imatami watana ñakuti hipaman ña takashpa watana ñakuti chay mashti platanillowan ambiguwan chay mashtimi Ambuwan ari ambu hankagutaka lluktana chay platanillotaka hierba morawan takashpa shina ñututa takashpa chaygupi shina imashtimi lulun clarowan batishpa kunuchishpa chaygutaka tortillaguta shnalla rurashpa kuti chaki tablagupi watana kan chay imapami kan chayka o sea ñukanchik chay ukupi chay espuelas shnalla aychagupi ñahun chayta blando yachichu ama tisu kachu chaytallami rurayta usharinachu chayrkutaka shina kapa pero o sea hambirin chay
Shinami uyashpa kana hupanchi mashigukuna wakinpika ñachayka ña shuk nivel shuk grado shina rinnin nachu chayralla kanga o ña ashtawa shinchi kanga o shinchiyashka kanga nachu shinaka según chaymi hampina kan hampikuta ruraytapish usharin nishpa riksichipan ari ashtawa yachankapak munashpaka ña hampi wasipi mamata tupayta ushapankichik mashikuna shinami katishpa kana junchi ashtawan shukta rimaykunata charipanchichu mana shukta rimayta charipanchik Chukukunata charipanchira chayka shinallata ñukamanta nini ñukanchik ña mayor mamakunapi ña mamawkuna ña tercera edad chayashka mamakunata tukuylla kayka mamakunapa villay kapan nachu ushikuna mamakuta charishpaka cuidapashunchik taytakunata charishpa cuidapashunchik porque bastante llakinanaykunaman tigrashpa kapan nachu wakinpika ñukanchik mamakukunaka maypi pipash aparingapa natiawpi paykunaka fuerzan como punta taytakunaka yantakunata aparishka quintalkunata aparishka imata kashpapish paykuna fuerzawanlla hatarishpa ima aparishka kan chaypimi ñukanchik warmi mamakukunapaka nanay ninan llakishamun nachu imashpa chay descensa de vejiga nishpa doctorkunapa rimaypika rimapanchik kutin ñukanchik runakupi rimaypika ñukanchik parlashpallaka ishpa furugu ninchik ya chay ishpa furugutami ñukanchik mamakukuna ña cuerpo ña chisharimushpaka ña hamsikuman tigran ña na ali mikun wakinpika mikunllari wakinpika na mikunllari kayta nijuni es na tukuylla hitashkaymanta kawsaripangachu nachu mamakunata taytakunata pero wakinka cierto pacha tigrashpapas na rikushpapas tiapanchik nachu shukta llaktakunapika shinapi mikunanpika mamakuna llakilla nanaykunapi kawsan ushikuna confiashunchik mamitata armachinkapak chayashpaka mas kashunchik ñukanchik cuerpokuta ñukanchik mamitakuta examinashpa rikupashunchik ima nanayta charikta porque shuk casi shuk kunanka ña kaynakulla tupashkawanka sukta mamakukunata hatun llakilla mamakukunata tupashka kani ñukamantaka ninanta llakirin nachu porque ñukaka mamitakuta na charini ña mamitakukuna hichpa rishka kapan entonces pero wakinkukunaka mamakuta charishpapas sakita sakin na cuidawpi pugrikukunaka llakilla purin shinapi ña kunanpi muyumushpa ima rikushpa kawpika ñukanchik mamakuna paykuna mancharinki wawa mamakumi urayman llukshishka nin wawa mamaku urayman golpe talerikun manishpa manchachin nachu chayka partera mamakuna watachipaychik nin pero ña como partera chapankapak rinchik rikunchik rikushpa kawpika na madrigu kan porque madrigu urmashpaka maytash kawsanka yari porque madre urmashpaka ña paykunapaka ña wañunamari kan yari pero según ñukanchik rikunchika o sea ñukapi rikushkapika na madrigu kan sino chay vejigami urayman golpe talerishpa shina urayman llukshimun nachu chaykutaka kutin wakinpaka kutin aliguta ña asearishkaku kashpaka nima problema nayapa tiyan pero wakin mamakukunaka llakilla kashpaka ña ukuman chayllata cancerman tigran y nanaykunaman tigran chaykunapimi llakikukunaka rikurin nachu kunanpika cierto pacha maypi mamakunata uyanajushpapash ushikuna churikuna rikupashunchik ñukanchik mamitawkunata ama sakipashunchik porque ñukanchika mamamantami kay mundotaka riksinchik chaykarinpash alipa o malupapash ñukanchika mamitamanta kay mundota rikushpa kawsanchik y gracias a Dios ñukanchikman samaykuta karawpika kawsanajupanchik nishpa chaykunata nipani villachipani ñukamantaka nachu ari mashigukuna chayka imashina nachu ña mishu hampipi nishpaka chaytaka llukchina ninkami nachu kuti runa hampipika na llukchishpa hampi nachu kapan chayka na porque ñukanchik chaytaka ña vichaykuman satishpa iman kajushpapish ari mayllachishpa ima shuk ishkay vejigukamanka vichaykuman satishpa rikurin pero mana ñana kan porque ña urayman yacharishka llukshimushpa yacharishkaka ña shuk bombakush na llukshimushka kan ña urayman entonces chayta si ñukanchik satinchik wakinpika chukrichishpa imanka na facilchu kan entonces ñukapi casupika chayta tarishpaka
utiame apanakani hospital doctor papi entreganakani porque doctor paikuna ima shamudupash machaykarinpash operangachari pero ña mayor kukunapika difícil kanga operangapaka nacho pero paykuna tal vez quizás su antibiótico kunawan imawan kashpapish ruranga y ñukanchik rande runakunapash shu hambikukunawan ma ayudaytapish ushanchik pero chayta intentashpa ñukanchik ukuman churayta na ushapanchichu nachu porque imashpa wakinpika llakiman chayapika chay horas nanay hapikpika chay pashterami watachijushka ñuka mamata chay pashterami llakichirka ninkapaka fácilmi kanchik nachu mana cuidanajushpapi entonces chaymanta ñuka mandaka mañayta rurapani como kunanpi kari ñukanchik pashtera mamakunaka golpillata ña ñukanchik maypi doctorwan ishkanti lado katinajushpaka yachapanchik que signoskunata rikushpa ñukanchikpa alarmakunaka shamun bastante cosaskuna chaymanta ñuka mandaka maypilla uyakunataka ayudapaychik nishpa nipani maykupi ima chashna kasuku kawpika ama clínica kunama apashunchik porque clínica kunama apawpika mayorkukunatapish operancha haykata operación nin operashkaka ishkay punllakuta paran paykuna ripan porque ña cuerpo ñana paktan entonces riwa paktan entonces mejor chaypa randika tratamientoa katinakapan doctorkunawan nachu ñukanchik pallita garantizado kapan imashpa porque algún rato alguna desgracia pasawpika papilta kuchu chaykuta mañayta rurapani nachu. Ari mashigukuna shinami rimarishpa kanahupashkanchik ashtawan garin kaypika kay nanaykunamanta ashtawan hatun nanaykunamanta nachu tullu nanaykukunamanta ari espuelas mandapish nirkanchik nachu ari shinallata kutin kay vejiga nipanchik o ishpapurugu llukshishpa kahuykunamantapish nachu mashikuna shinaka kutin shamiykunapi ashtawan riksishpa kanajushun shukta rimarikunawan ari shinaka ña convidapashun puchukay shimikunawan Diosulpagui Masi Carmelinita y shinallata kay radio manda ñawpama apag tukuy coordinarishpa apag personal kunata kay paykuna golpiguta tayta Dios bendiciapachun y shinallata mayja llaqtakunapi mayja comunidad kunapi uya allkunatapash Señor Jesús pashutigupi ali chishiguta charipayshi nishpa saludashpa kachamupani shinallata kamuendo ayllu llaqtapipash shinallata saludapani familia Bautista ali chishiguta charipayshi tayta Dios bendiciapachun familia Kamuendo shinallata aliguta chishapangichi yaya Dios bendiciashka charihupachun nishpa saludashpa kachapani Dios sulpagi shinallata kaya semana ñakuti shamunajupashun y convidapanchik kay radio Ilumanmanta villachipanchik ñukanchik hambi wasipi imakuta tapunata munashpa ima nanaykunata charishpapash chayma kimirimushpa tapunallami kapan nachu después tokapanchik ñukanchik villaykukunawan chaypi chaskishpa kutichinajunkapak Dios sulpagi kaya semana tuparinajupashun yupaychanchik mashigukuna shinami katishpa kanajuparkanchik kunanka kay